Birinci zakaz 27 minutda 585 rubl. Minimalka var canlılıkka. Assalamu alaikum arkadaşlar, amansızlar, tınsızlar. Bugün 3 April 2023 yıl, günga birinci gün. Tak 7'den 5 ötüp kaldık. Kuday bursa işti başladık. Bugün qanday болот, qanday жоқ көрсөтүп берем. Bugün последний смена. Акыркы күн, эртең Кудай бурса Кыргызстанга кетебиz. Анда эмесе күнүңүздөр ийгиликтүү болсун, берекелүү болсун. Лайктардан басып, комментарийлерден жазып коюңуздар. Кеттик анда эмесе. Дальше көрөбүз. Экинчи заказ 4 минутта. 259 рубль. Дальше get sonu. 20 minuta da 614 rubl. Bilen 705 düşüp ketdi o. Canınga ne uşundaylar bolsa 5-6'da жететиле бүгүнкүгө. Кеттик анда дальше. Заказ берди. 1.56 менен барайлычы. 9 minuta da 295. Koefficient garip болады. Заказ жоқ, заказ. Жарым саатта 1029 рубль. Болорат. Урматтуу мекендештер, бүгүн видео акыркы видео болот. Кудай буюрса сапар карыды. Кыргызстанга кетебиз эртең. То есть кетем өзүм эле. Бүгүн акыркы смена бүтөт. Бүтсө эртең машинаны тапшырам, эртең менен Кудай буюрса. Тапшырып, абетте Кудай буюрса Домодедовдон Ошко карап эртип кетебиз. Кудай кааласа. Ошондой сүйүнүчтүү күн болот. Бүгүн акыркы смена. Настроение түшүрбөй, бирөө урушса да көңүл бурбай, 5 короче. Кетем дегенге только иштеп калайын, Яндекс бер заказ деп эле атамады. Ошенткенсе Яндекстен кадаланып битта заказ берет. Убер Яндексине карабай алып таштайын деп атам. Коэффициент жанбай коэффициентине карабай. Ошондой 19 минута 335 рубль. Sen terде жүрөм, заказ жок. Дальняк заказдардан берчи, Яша. Билесиң, мен дальняктарды сүйөмүн. Жарым саатта 484 рубль. Заказ алдым Домодедово. Аэропорт Домодедово. Ошто жок алдым. 50 минута 1023 рубль. Geldim aeroport. Domodедово. Акыра. Дальше күтөбүз. Өчүт. Канча болот? Канчада жетет? Вроде машинага окшойт биякта. Кудай калса эртеге ушу жерден учуп кетемиз. Этирип. Minuta deydi. 101'den 105 geçeyin deydi ko. Maşına. Bolaveradi. Kutamiz.
aeroportda tashaysың. Bu yoqqa chiqib kelasan, ettirib. Жаңы ko'rayotgan, жаңы ishtayim deganlarga da taksida aeroportga kelib qolsa, tashavlar o'sha aylanib chiqadi tag'in. To'sh chiqasizlar. Bu yoqda Slagbaumdan shunday kelasizlar. Salasizlar. Slagbaum ko'tib turasizlar. Slagbaum ochiladi. Birinchi slagbaum to'laysizlar. Açıl. Ana açıldı. Dальше ketamiz hemen. Daydan kelaverasizlar. Aydan 10 deb mishtay dedi. Beğuday. Sheremetova berib qo'ysin. Domodedo'dan Vnukovo berib qo'ysin deb настроениеңar tushirmay. O'zinglar настроениеңarni ko'tarib, tilanib şu yoqqa qarab aydaverasizlar. Bu yoqqa qarab kelasizlar. Aydaverasizlar. Bundan ne qiladi? Bitib ketatsizlar. Aydaverasizlar. Mazıldagan bo'yicha aydaysizlar, to'xtamaysilar. Shunday aydab kelasizlar. Mana taksilar turadi-ku. Nal yerga lучше to'xtayli qo'yinglar. Gay kelsa, papada yetib qolsanglar shtraf chaqib beradi. Короче, gay kelib qoladi, qarab. Doimo kelmaydi biroq. Şu momentlarga kelib qoladi. Aydab kelaverasizlar. Mana yerda ham turishadi mashinalar. Bu yerda tursanglar bo'ladi. Biroq bu yerda tursanglar internet qatib tupib ketaveradi. Zakaz olinmay qiynalasizlar. Ondan ko'ra dal shaydaverasizlar. Gazni taqab bo'lishuncha tapib ketasizlar. Gazni aytaverasizlar. Bu yer 90 gacha skors. Tapib aydaverasizlar. Kelaverasizlar, aydab ketaverasizlar. 7-8 kilometr aydaysizlar. Aydasizlar, parkovka var, taksilarning turgan yeri. Ko'rasizlar. Tapib ketdi. X5'ler. Onlardan qalışmay tapib etasizlar. Bo'lishuncha. Manda. Bugün tapib olaychi bir. Qirg'izistonda bunchalik tapib etalmaysizmi? Mazza qilib. Sen aydab kelaverasizlar bu yoqqa qarab. Gaz aydet. Saat 2:54 o'tdi. 13 zakaz. 4626 rubl ishlagan zarabotka. Deb suyunib, shaytib ketaverasizlar. Qalasizlar, rıdaysizlar. Ana Moskva, mana Moskva deb qo'yib. O'zinglarni ko'ngilinglarni ko'tarsinglar kerak, shuncha qarachi. Shunday aydaverasizlar. Mana zapravkada tursanglar bo'laveradi. Salasizlar. Lучше nal joqda turish kerak. Bunda gurjoylardan afg'on olib o'tkazish kerak. Bot bermaychi. 120 chiqib ketadi mana.
айдап келатсам мына сол бетте стоянка турат мына таксилердин. Чайхана десеңер чайхана, автомойка десе автомойка полный бар. Деп кете бересиңер. Шейка адыр келемин деп коюп, разворот кылып келесиңер да азырчы. Жака карап, только таптет эле кете бересиңер. Мына Москва 16 дегенден дагы өтөсүңөр. Өтүп кетесиңер. Мындай жерлерде мынандай кылып бияка автобусный полосага өтүп алсаңар, что КамАЗдардан обгон алып өтүп кетиш үчүн. Кызыл жанганда токтогула, анан өтүп кетпегиле, выз этирип эле. Тамаша. Короче, ушундай келе бересиңер. Биягынадан такт эткен боюнча газовать этесиңер, только газовать этесиңер. Ваң этирип. Газовать этип, кайра эле бул линияга өтүп аласыңар. Дагын деле газовать этип кете бересиңер мындайдан. Деп газовать этип кете атсаңар. Оңго карай жол бар да мына. Мына жерден оңго поворотты жандырасыңар, чык деп жанат. Бияка карап жандырасыңар. Мына жактан бияка карап чыга бересиңер. Дөңгөчө митеп айдап чыгып. Мечтать айтып атып Шереметьевого коса Шереметьевого где-то 1,5 миңге барып калсам деп ойлонуп мечтать этесиңер да. Таксинин баары эле ошондой мечтать этет. Аэропортторго келгенде. Силер да мечтать эте бергиле. Бияка солго буруласыңар, чыгып туруп менен кайра оңго буруласыңар. Оштон өттүм мына оңго, этип оңго бурулдуңар. Оңго бурулуп, газовать этесиңер да. Этиңер. Секен, кайра эле оңго буруласыңар да. Оңго бурулуп. Оңго бурулдуңар, эми кайра таптет этесиңер секен. Мында камералар турат мына. Маза кылып тата турган камералар да, штрафтарчы. Ушул жакка келип турсаңар, интернетиңер жакшы иштейт. Нар жакка турбай эле койгула. Күндөзү. Ал жакка только түндөсү келсеңер, түндөсү турсаңар жакшы. Интернет түндөсү иштей берет, түптө этпейт да. Бияка дагы өттүм мындай КамАЗ, грузовик, портер дегенден обгон алып өтүп кетишиңер керек. Өтүп кеткиле митеп аркасына түшүп алып, секин кете бербейчи. Монолог кылып таштадым окшойт да, жүрөгүңөр сыгылып кетти абы. Бүгүн ошондой бир монолог кылып таштайын деп чечтим да. Мындай келгенде бияка оңго буруласыңар, мындайлардан секин. Карап неме кыла, оңго буруласыңар. Мына оңго бурулуп, газовать эте бересиңер. Мойка дейт, 24кө жетти дейт, самообслуживание. Мына KFC десеңер, буякта полный нерсе бар. Буяка келесиңер, 30 минутта карайсыңар да, 30 минутта өчүт бар экен. 76-80. Так, успейт этемби же успейт этпейми мойкага? Успейт этпесем керек а десеңер да, кой өчүт күтүп турайын десеңер. Болсо машинага кирип болсо нары бер чайкап алайын десеңер, мына мойкага келесиңер да. Зылдат мойкага кылып туруп, секен күтүп тура бересиңер. Ушул жерде каалаган жерде күтсөңөр болот. Мен да күтөйүн ушул жерде. Ушундай. 1 saat 38 minut 1472. Домодедовдон Красногорская түштүм. Келдим. Bir коэффициент мен bir заказ берди. Парайлычы бу жигердиден апарып койлу эми. Так 17 минутада 275
рубль. Заказ будет оплачен картой. Vaydatay деген заказ болды окшойт. Да, мекендештер iş бүттү, Кудай буйрса иштеп келдим. Saat 7'den 37 өтүп калды. 6827 рубль болуптур. Общий иштегенчи. Ошондой бүгүнкү күн иштедик. Эртеге Кудай калса эрте менен машина тапшырып, аэропортко барып, Кыргызстанга кетебиз. Кийинки видео чыгарылыштар эми Ошто болот. Оштон көрүшкөнчө тынч болуңуздар, аман болуңуздар, баарыңыздарга ассалому алейкум.